Nakalusot na hasyan nga pagbasa sa House of Representatives and House Bill 121 nga may panuyuan nga maghahatag usa nga coconut oil milling and refinery plant hakindapundan Eastern Samar. Ayon balod nun, ginpangunahan ni Eastern Samar Representative Christopher Sheen P. Gonzales, kaupo di House Minority Floor Leader ng 4-piece party list Representative Marcelino C. Libanan como co-author nga nagpasakahan balod nun. Ang ginduduso nga modern coconut oil mill ng refinery and gintutudlok nga usa nga importante nga pitad pagpapakusughan lokal nga industriya hiton lubi. Panuyuan han proyekto nga magduganghin value ha mga hilaw nga produkto han lobi, maghimuhin mga trabaho ngan paribuhongon ang ekonomiya han rehiyon nga magahatag ha mga parag-uma han Eastern Samar hin bag-o nga oportunidad ngan mas maupay nga access sa suporta han nasyonal nga pangobyerno para ha sektor han lobi. Ginpaangbit ni Kindapundan Mayor Leo Jasper M. Candido ang integrated processing plant kumo usa nga makabag-o nga inisyatiba nga may haluwag nga benepisyo nga usa nga importante nga pundasyon han pagribhong para hiton munisipalidad. Sumlakan Mayor Candido magsiserbi nga dako nga kapital ha ekonomiya ang proyekto ha pamamaagi hiton paghimo hin mga trabaho ha sakob hiton pasilidad ngan pagpapakusughan lokal nga supply chain maitungod ha mas sa taas nga pankinhanglan ha hilaw nga materyales. Gintagan doon niya nga magahatag ang planta hindako nga suporta ha sektor hiton agrikultura, partikular na ha mga purpananggot nga presente nagbabaligyahin kopras a kantidad nga 30 nga daha 35 pesos kada kilo. Ginlalauman nga ang pagkakamayda hin marig-on nga market ha pinaagi hiton refinery in makakabulig ha pagpaparig-on ngan posible paghitaas hiton presyo hiton kopras nga magahatag hiton ginhawa ha pinansyal ha mga parag-uma ngan magpapakusog hiton irahalin para ha era mga pamilya. Basar naman ha opisyal nga datos may 2,839 nga parag-uma ang rehistrado ha National Coconut Farmer Registry System ang ginlalauman naman nga makakabenepisyo. Samtang ginapili ang kinapundan na kumugin tudlok na lokasyon mahitungod itong stratehiko nga kinabubutangan hini nga naha operasyon hiton mga port nga nagpapadagmit sa transportasyon hiton mga lobi nga nagpoproseso hiton nasabi naman nga produkto. Tikang din ni Bombo Radyo Tacloban, ini Bombo Van Amoma, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!